Baba lawa usempini igama ke ngubani? Mtaweni mina lami igama nginguFrancis Nyathi. NginguFrancis Nyathi, I'm a war veteran. Ibizo lami lempini ngugezani Sibanda. Okay. Ukuba khona kwakho lapha siyakubongela lokho. Nango ukuthi abantu sebekhala abadlala eZANU-PF lina njengabaleli benkululeko lithini umnangako ukuthi aqhele phambili ku-2030 kumba iphumula. Abantu beZANU-PF bakhala. Ukukhala kwabo kuthi ukuthi bakhalela ukuhlomisa upresident. Ngoba yena upresident njengomuntu wezomthetho ulandela iconstitution. Abesisithi hayi mina ngiyachaya 2 terms kuphela. Kodwa ke amalungu eZANU-PF bafisa ukuthi ngabe uyaqhubekela phambili ukuze aqedise umsebenzi awuqalileyo. Angithi uyabona le Burkina Faso upresident lwana captain uthi yena sengisebenzile senginikeze ezandleni zabantu. Abantu bathi hayi qhubekela phambili kuthisa umsebenzi lo. Abantu babe bekholwa kuloko kwenzayo. Upresident iZANU-PF yabantu beZimbabwe bafisa ukuthi aqhubekele phambili ayeqedise umsebenzi awushiyileyo usiyafika ku-2030. Lina njengabaleli bevuyo leZIPRA lithini ngakho lokho? Thina abeZIPRA sesaba yi-1. ZIPRA ZANLA it's one. Especially eminyakeni edlulileyo under i-umbrella ZNA, Zimbabwe National Army. Lanxa bekhona abanye abangangenanga kukho, kodwa njengabaleli benkululeko ZIPRA ZANLA it's one. Sifisa ukuthi kube njengakhona lokho okufiswa iZANU-PF okufiswa ngabantu. Khangela kathesi ngibonile lapha amanye amabandla angayisiwe iZANU-PF bekhuthaza ukuthi umsebenzi kapresident asekuqalile awuqede. Labo bamele ukukusupporta khona. Angisho ukuthi iZimbabwe yabisitshela ukuthi ibambele. Nxa ama-opposition party bebona ukuthi i-ruling party yenza something okuqondileyo, labo kabalweli ukuthi babuse kodwa balweli ukuthi kwenziwe okuqondileyo. So ukuthi ngayo lawo besithi upresident kaqhubekele phambili babambana leZANU-PF yikho kufunakala khona.